Kahle asinibingelele sinemukele Tindzabeni umsakazo we-channel Swazi tita naye ekhanyisile mabuza kanti ngesingakangeni isicela kuthatha lithuba sithanze ukucolisa kubo ke babukeli ngako ke kuphuta kungena khona eTindzabeni kepha ke noko konke manje sekume ngemumo. Imbali yeMaswati ichubekile namhla nemkhosi wemhlanga njengoba leyo ke leseyikhulakhulile ihambile yageca umhlanga eMPC Farm. Imbali leseyincane nayo beyikazeke itimisele inemgcumo lomkhulu impela lapha ekabhamsakhe ngekuholwa umthwane inkosi lizinyane sakhizwe. Kanti ngakulokunye liphindla ndvunankulu impunga Paul Dlamini namhla lemukele kudla lokungabita imali lengange hafu yesigidzi semali lengemadola aseMerica 500,000 emalangeni ngathi US dollars. Na Tindzaba imbali namhla ichubekile nekugeca umhlanga kanti sicale khona lapha eMPC Farm lapho ke imbali leseyikhulakhulile ngekuholwa inkosatana Sikhanyiso bekade igeca khona. Namuhla lilanga lesithathu lawo ke umkhosi wemhlanga kanti ke imbali yefika lapha esigodlweni Lutsitsini ngalesibili lapho yafika khona yabhalisa itolo yemakhosi emhlaba abanike ke tibusiso ngaphambili kwekuthi abakhiphe bahambe bayogeca umhlanga eTindzaweni tabo ngekwehlukana. Imbali leseyikhulakhulile yona ingenisa lapha eMPC Farm kanti ke namhla ivukile yashuca yaya lapha eTidzitsini ngekuholwa ngiyo ke inkosatana umthwane inkosi Sikhanyiso lophinde futhi abe ngumholi wembali. Bathi tena bafika eTidzitsini inkosatana yahamba embili ngekugeca umhlanga wayo kucala. Emva kwenkosatana Sikhanyiso kube sekulandzela umthwane inkosi teMaswati naye logece wakhe umhlanga. Emva kwaloko nonduduzo Zuzuza ubuko loyindvuna yembali naye ugecile kwase kamenyetelwa ukuthi yonke imbali ayingene yesidzitsini iyawugeca umhlanga kanti ke baphindze bakhonjuta kwekuthi silo semhlaba ingwenyama side itolo imbali yayibuye nemhlanga lomuhle futhi locinile. Inkosatana Sikhanyiso ikhulumisana netintatheli ichazile ukuthi kumcwaya kakhulu ukuthi mafombatanyana lamancane awungenele umkhosi wemhlanga ngoba abagcini ngekugeca kuphela kepha baphindze futhi bafundiswe ngetindzaba letinyenti letfaka ekhatsi kugwema kugula kanye nekuvikela kushushumbiswa nalokunye. Umkhosi wemhlanga bekulelesho ukuthi lisiko lelalivele likhona ngani lalikhona bakangwane kwakulona simo lebalisebenzisa ukuthi umfana wentombazane akhuliseke ngokuziphatha akhuliseke ngenhlonipho akhuliseke ngokuhlonipha umndeni wakubo nelive nje. Nyalo-ke sekwaba netifo sekwaba netingoti letifana nekushushumbiswa kunetinto letinyenti umfana nentombazane letigaba lekumele ukuthi enze kuto ebusheni bakhe le uthi nakafika khona lapha emhlangeni athole lokho kuceceshwa ngempilo ngetempilo ngetekuzivikela ngetekuzigcina mawusemusha nemfundo bomcoka bayo ukuthi buyini lokusho ukuthi ke umhlanga so vele sowudlala lichaza le human capital development lekuqinisa lekucecesha abantu ngebuntu. Umthwane inkosi teMaswati yena uchazile ukuthi solo ke bahamba kahle baphephile kude tingoti letike tabikwa. Umthwane inkosi ushide ukuthi lo mkhosi umcoka kakhulu kude emantfombatane akhone ukutigcina butfobi bawo. Sebele uhambe kahle sisuke lolo ngabe vele ngisehlala mbisifama nakhona sihambe kahle sonke timbali sibe ukuthi tihambe kahle bebede abasifikela kona lokho nanamuhla sisasuka khona mbisifama sihlala Sidzitsini sihambe kahle sebengemakhosi ngihle sokwenze sibambisene ngemoya munye
nemihlanga sanibona ngifundela ngicabanga ukuthi umsebenzi wemakhosi usabonakala ukuthi usekile umledo wakho ungathini nje kuyimbali lekhona ngingabakhuthaza nje ukuthi bangawuyekeli umhlanga bangawalahli amasiko abo baqhubeke batati ubuntu babo and sihloniphane nje sihloniphe nale siko lemaswati yeah ba-encourage nalabanye lamabatiko labangekho emhlangeni ukuthi bete Lo mkhosi utawuphindze futhi uchubeke kusasa elangeni lesine lapho ke imbali itawubuyela emuva esigodlweni. Etindzabeni temsakade we-Channel Swazi kubika Khanyisile Mabuza ngiseMphisi Farm. Kanti-ke lizinyane lembubo emfana nkosi Sakhizwe naye beyakade ahola libutfo lelincane lapha ekabhamsakhe. Ngemva kokukhishwa silo inkosi Mswati wesithathu imbali ihambe yayogeca lomuhla. Imbali lebeyigeca khona-ke kabhamsakhe iphumeke ngamandla ikhombisa intokoto nemdlandla kuba ingcenye lomkhosi. Esitsini kabhamsakhe imbali lencane beyikade iholwa inkosatana Sakhizwe. Bayethe naphakathi. bayethe naphakathi. Bayethe naphakathi. Bayethe Nakuke mbali ingwenyama la isithume khona. Yakhumbuta nyalo ukuthi nale nombolo leyibekiwe ningayikhohlwa. Oh, don't worry. Sijabulile kakhulu kuba ingcenye yalomkhosi umhlanga. Ngiyakhuthaza nekhona tinfombi tingaka sihlangene sonke sitest dzini sitawuwenda lesithunywe ingonyama kuba. Umqoka vele umhlanga ngoba uyasetshenziswa nasesigodlweni wakha emaguma. So ngisijabulile kakhulu kubona tinfombi tingaka. Ngiyakhuthaza nabasekhaya bese batekto dawu ngecumhlanga ngoba kuhle kubona ukuthi emaswati aqhubeke lelisiko lawo. Etindzabeni kubika lindashongwe ngabhamsakhe. Liphini landvunankulu namhla lemukele kudla lokuphuma kuhulumende weShayina esihlengeni seTaiwan lokungabida imali enga$500,000 US kanti-ke ukwemukele namuhla laphayi lakugcinwa khona-ke kudla ngaphansi kwe-National Disaster Management Agency kumathapha.
Uhulumende welive leShayina sihlenge seTaiwan sonikeleke elive lakangwane kudla lokungemathani langemakhulu lama-3 embila kanye nerice lokungabita-ke imali engahafu esigidi amadola emelika $500,000 US. Limnikelo yethule ngumbasada welive leShayina sihlenge seTaiwan Ambassador Thomas Cheng. Lemukela lemnikelo liphindana nankulu imbungapoli Dlamini lifetile ukuthi kunciphisa-ke lizinga lendlala eveni lakangwane ngulomunye-ke umgomo welive lohamba embili lasho ukuthi likhona lithemba ukuthi live litawuhamba lichubeke lifike esigabeni lapho likhona-ke kukhititela kudla lokwanele liphindze lithengisela ngaphandle. The records of history indicate that Swazis have in decades been managing to feed themselves and exporting surplus produce that derive from good observation on climate-smart agricultural practices. This ensured that rapid population growth matched with surging food production resulted in impressive progress needed in terms of economic development over decades. There is hope and optimism that Swaziland shall fit itself and be Africa's leading exporter of sugarcane. We need to agree and take concrete shared commitments to replenish that solidarity that has sustained us through the course of this. On behalf of His Majesty's government, I take this opportunity to express my sincere appreciation for the kind gesture extended by the people and government of the Republic of Taiwan to the people of Swazi. Indeed, it demonstrates that people of Swaziland are at the center of the hearts of the people of Taiwan. This consignment of Taiwanese rice donated here today shall reach 60,000 targeted beneficiaries of food aid in 20 constituencies. Lokudla kubheka ukuthi kunikede bantu lapha tinkulungwane lingamashumi lasithupha 60,000 etinkundleni etikhethiwe lingamashumi lamabili lokudla kanike kubheke ukuthi kwamukeliswe ngemva kwesikhathi lesile. Bodokotela labekade baqeqeshelwa ngokuthi bende lucwaningo lapha eveni lakangwane namhla bebakade-ke banemsebenzi noma-ke umcimbi wekuphothulwa laphayi ehhotela le-Happy Valley ezulwini ngephansi kwalo litiko letempilo. Induna yelitiko letempilo ngekumelelwa ngumcondzisi welitiko letempilo Dr. Vosmankakula seyihlomiliseke itifiketi kubodokotela labangeleke tifundvo tekwenta lucwaningo waphindze wemukela labo lesebanesikhatsi baceceshekile kulolo lihlangothi lebachamuka ngaphandle kwakuleli labodokotela bakhutsatiwe ukuthi bachubeke bakuhlephulele bozakwabo lwati. Entry into HRTP is competitive and 10 fellows selected and constituted only 34% of all the applicants. You have been selected because you expressed strong desire, commitment, and capability to participate to contribute to research in Swaziland, and you are currently in pivotal strategic positions in your career to do exactly just that. I therefore encourage you to make maximal use of this opportunity. We also welcome the new and readmitted mentors to the program, and our sincere gratitude to your commitment to share knowledge and experiences with our young scientists. Ambassador Olive America kule Lisa Peterson uthi tela bodokotela babhekene nesaya ekuletha-ke timphendvulo lapho live litawube line bulukhuni ekuchubekeni kwalo nekulwa netifo letahlukene. As a new cohort, you also have a special and exciting challenge ahead. With the completion of SHIMS 2, you are expected to fully utilize this rich data as quickly as possible to interrogate the most pressing issues facing Swaziland's HIV response, such as how do we get men and young people to know their status? What are the HIV transmission dynamics in Swaziland? How do we keep the vast majority of Swaziland's youth HIV negative as they grow into adulthood?
And there's a particular challenge there, as the very youngest of the young generation really have no experience of the worst days of the HIV epidemic. These and many other questions urgently need answers as we plan the next phase of our response to achieve epidemic control. Tindzaba channel Swazi kubika Linda Shongwe ezulwini. You still watching Channel S sonke isikhathi. Oh baby, yey, don't you look lolu? Yebo licingo leli lilinye libita 242 each on special, buy 2 at 225 each, big power bank charges at 150 each, small power bank charges at 65 each. We offer discounts when buying in bulk. We are based at Mbabane Manzini, Mapiveni, Pixpeak, Big Bend and Hlangan. Call 78014323 or 78487799. When I need to take care of business, I handle it anyway. When I need to manage my finances, I do it. No manini, no magopi. Do your banking the smart way with Swazi Bank's Nomagopi mobile banking app. Check your account balance, transfer funds, and even buy airtime and data bundles with a single touch. I have become my own banker. With Swazi Bank's mobile banking app, Nomagopi, I get more time to do the things I love. Download the Nomagopi app from any app store or register at your nearest Swazi Bank branch. Then dial *656#. Swazi Bank, the bank with a heart. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngingasangiluki ngingekho kuma drips. Kambe bangabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bangabonga Jehova. Ngemusa wakhe, mbukeli we-Channel Swazi, hlanganyela nathi njalo ngemasonto emini yantsambama, nga-3:30 p.m. to 4 p.m. eluhlelweni ngemusa wakhe by his grace. Lolethulelwa ngumfundisi Sikhumbuzo Shongwe wasePhumla Mcashi Divine Healing Ministries. Sitabe sixoxisana nalabo labehlelwe ngumusa waNkulunkulu etimpilweni tabo. Siphindze sishumayele livi laNkulunkulu. Sisita nalabeswele. Jesus Christ is the purpose of the kingdom. Jesus is the kingdom of God. Nasikhuluma ngelibandla sikhuluma ngemtimba waKristu. Nangabe libandla lingumtimba waKristu kusho ukuthi lo muntu omdala nakahleli lapha esihlalweni kuzakhona ukuhlala kufuna abe nemtimba uhleli ngalo mtimba wakhe. Glory to God. That's a people lembafuna so. The glory of God is in this place today to set your life free. Emasanga hayite sakasoza lahluli. Sinyevo sitolo kangwane lesihamba phambili ngemathulusi ekwakha i-Coban Build Hardware. Sinato timpombi toko nokusho tinhlobonhlobo. Sinawo emasilingi esimanje manje lento indlu yakho ibukeke ibe yinhle. Sinawo emotors lamanyatelako. Emathulusi ekwakha sitholakala kaManzini, Lamgabi, Eluve kanye nasengculwini. Coban Build Hardware. Ungasishayela kunathi inombolo 2505 2444 505 2444. Uhlushwa majiji, umntwana lona ebuhlanga, uvumbuka kwenshabusuku, unetilonza esiswini, unelibhande, nemaphayizi asakuhlupa isikhathi eside. Vela uphuthume eDubs Herbal utothola lusido. Sinato tonke tinsipho tenhlanhla, umhlabelo, nalokunye lokunye. Ungasithola matutane nemanzini market, nakuleti tindzawo letibhaliwe. Dubs Herbal, bokobela bekulapha ngesini. Jesus Christ is the purpose of the kingdom. Jesus is the kingdom of God. Emasanga hayite sakasoza lahluli. Still watching Channel S sonke isikhathi.
Siphinde sinamukele emaswatla amahle sibonga kakhulu nekuchubeka nihlanganyele nathi sithanza nekuxolisa ngathi ke inhlelo tethu lesititawufucana ngemizuzu nje lembalwa. Emalungiselelo embukiso walonyaka iSwaziland International Trade Fair asavele ke asecophelweni lesetulu kulandzela ukuthi ngemgcibelo lotako noma ke umgcibelo lesiya kuwo siyosemhlaba ingwenyama sitabe siwuvula ngalokusemthethweni. Kuvula imathuba ekuthengiselana kude kufukuleke umnotho siqubulo salonyaka sembukiso we-International Trade Fair le malungiselelo ayo savele sasecophelweni lesetulu. Lo mbukiso wakithi sowukhulile njengoba sowukhangene nabosomabhizinisi labaphuma ngaphandle ukuthi bete batokhangisa nakuleli ngekusho bekasipha lokungibona baqhuba lo mbukiso dinombolo debakhangisi tingiloto letikhulako umnyaka wonke. Sibuka lokuthi asisitame singisipha kuvete ama-opportunities kosomabhizinisi futhi kusibakhona udlobala kwasemabhizinisi kugcinelidela ukuthi udlobala live. So i-aim yethu ukuthi sitame by all means ukuthi promote what we have in Swaziland, sipromote nabosemabhizinisi labasonzele kithi labachama emeveni langephandle le ukuthi sende show ukuthi everybody uba satisfied and benefit kuwona lokuthi siba estimates, but this time around let's have the accurate figures in terms of abantu abazivakashelayo kwe-SITF labetandile kwanyalo isesekungathi kuyi-pilot stage kahle next day we will prepare even better ngaloyo ukuthi sifise ukuthi ekugcineni lo visitor maka-register lapha kithi abe ne-QR code kule tag yakhe, so that makafika estandini leso naleso lazivakashelako akhona kuhambisa i-QR code yakhe kuleyo system letabe sethiwe for next day. Sendelani ke lapho sendela ukuthi lo somabhizinisi lonestandi noma lo vakashelo estandini akhona ukuthi akhona ilandzelela labo bantu abavakashela estandini ngoba i-trade fair kahle ayigcini la holela iphindze ichubeke ngaphandle sephelile le yona le trade fair lo somabhizinisi akhona ilandzelela lawo ma-customer bathelekile incunjana yabo lesibabonile bakhona la bachakwe emaveni angephandle nabo labathi beta kuyona trade fair badindile khona emahhotela akithi la kaNgwane for ukuthi bakhona kanti ke sasingena kude temidlalo infuna ilitiko letemidlalo umhlonishwa David Ngamphalala namhla uklomelise inkundla yaseshiselweni 1 ngemuva kwekuthi ihambe embili kushukuma Swaziland. Lo msebenzi ubanjelwe lapha emahovisini engathi enhloko ofisi yeSwaziland Water Services Corporation ezulwini. Induna yetiko letemidlalo David Ngamphalala uhlomelise boshambeni benze beyetemidlalo etinkundleni lewatiwa ngashukuma lapho khona inkundla leyahamba embili nginkundla yeshiselweni 1 lapho khona induna idumiseke emakhosi ekusukumisa shukuma lekungumdlalo lobene lusasasa likhulu ngemuva etinkundleni. Shukuma siyathi bekunene ukuthi ulethe inkundleni kulamara kude abe anti ukuthi amaswati onke ayawuthola ithuba lokushukumisa umtimba kube bengesiyo inhlakanipho yakhe wekunene ngwenyama ukuthi isilontshele lokho sive namhla lesinenge asiyagula kodwa ekunenwane laphakamisa lo msebenzi lo njengalona washukuma ubona noma uthi uyangasibhedlela kushaya umoya sizathu sile lesiphilile ngelesishumisa umtimba iningi kakhulu eve la yendaba uma ke sesifika kule Tindzaba leti kufanele siphume ngoba onke lama partners la khona asekelwe inkulu. Stadbea lapho maswatla amahle Tindzaba tethu sibonga kakhulu ukuhlanganyela nasi siphinde futhi sithande ukuxolisa ngawo ke kufucana kwetinhlelo tethu kepha ke mangikhwesha lapha luhlelo iPeople and Places luyalandzela nisaleni kahle.